kawin cikang wang amasang. Kaden Cibungut poncah. Mang geledang teu kadeo ngampuran. Sing nyandang ben matur. Mengane rumah sengon lah. Aku bener bapo bintang demit kelah panak banyak. Cokor. Nih boci sing bisa mau baso. Si punyong dek, gelah ke perajaan, nunas titog lah. Inya tirten ya. Ya tiang. Punika sane ngawenang melarti tiang Mang Dun nengan. Elo, walau dego ja sebagian gen-gen ja dego ja saru-saru. Sebilang ijo di tiang kepret-kepret. Bisa mau kedek kedo deh nah. Hohe gitu loh. Siro aduh. Oyo. Nah. Cima kada-kada lihat cima. Matur kan bisa ci jadi amah nasi. Niki apa mau kada-kada niki? Dan nonang imoyo pecah mapan iya tanpa dosa. Oke. Tiang nak wentan dan nika nak niki nika ngurung tiang. Ampun. Ampun. Aduh. Sane rauh haten tiada dia. Maniro sing adolit. Wit maniro uli tegal penang sarat. Bagong dijo tegal penang sarat. Jol di depan kelasnya nawang masih. Nawagang dijan tegal sarat. Maniro sing nawang tegal sarat. Mapan di gangsat tan nunang pecah. Meniro nyanak ya ditegal penang sarat. Maniro nyilih kungkung nih gangsar. Kocunuk maniro jadi teken ni moyo. Bah, agung di pecaran. Mati yo ngulapati yo. Sing bener mati jadi rangsuk ini jadi lingi ini hidup taruh di tegal penang sarat. Niki bot haro saking tegal penang sarat. Ratu bot haro. Ampun ijo kenten ampun diolah sudah ampun. Moyo! Tiang. Nu cai tadi guru. Orang ibu ke orang. Nenten titiang sampun wosen dadi guru. Titiang mangke ring PK tuh. Nah, yen cai DPK mau kayak kudo ceman kaje. Orang apa tawang jadi tawang. Nawagang boleh titiang wadah lo ngadak tuh. Lo atak tali cai mat. Yes. Nah. Coba.
ampun. Ampun daging kita, ampun daging kita. Ampun daging kita. Liu cai man kaje penelu katakan. Gelah cai panak tadua. Sekolah hang panak cai ne panyak bisa. Dua Bataro. Nuncur dengan ini. Sing yen cai tadi nguluk-nguluk timpal. Gitu. Banyak bisa panak cai ne bin pidat. Tadi bon manera uleng jani suot yang cai ngaleh-ngaleh sun. Yo, Ya. kita pernikahan di Petara. Pepas, tahan si pepas ngalih kita. Kadang pulungo kordewo iren tiang barang. Itu orang kita. Pulungo kordewo maya tiang maya uang parkir bandan. Itu orang. Ye nak gangsar berapa itu? Milu ya gangsar barangnya. Apa tu? Ampung pejaraku. Di tiang. Niki apa nak upload? Nyumbah. Di tiang nyumbah. Sing yak nyumbah. Megeseng aman tu. Niki nak Bataro. Yang Bataro siro dados nyumbah. Ampun. Yo. Ya. Adi bisa keles mau Petara yo. Niko Bataro sepan ya lupa. Nah kini nah. Mula sangka yang gelas, sangka yang cai mewastu yang masing kini. Gelas apa ni pelih? Nah buka baos ni, buka atur cimara. Gelas yang jadi rumah gangsar kalang. Aneh ngelingin, nyelap iya kalau rumah gelas. Oyong malu ini nah, gelas kang alis serano, sing dah dindong nunggal kini nah. Oyong malu, iki di tiang papi. Makin. Dados akeh mata dupa. Ni bejane angon serana bunga sing ada ko angin sing ada kangwang dupo kini ada serana empo ulang kena kanyumah pragat kata kawan si. Kewala di subane gelah ingat-ingatan ada baos dak lingsir ke uko dan gelah ni malu. Punapi niki. Cara iya bejane igangsar. Pelih gelah ngajaci mati ya. Jani ada nak ngerangsuk jani merupa ada ngeyang ya kata ban kasar bang orang. Nah jani pangsing jak cetet percaya kat sumah lah nasi kedek ke gelah ken banyak ke. Pindo ni ya malu. Pintu orang. Pang becik nge. Yang cara wentan na niko kopangluh dan pintonin. Yang sampun ya tat ancuk kan iki tan kengke. Sing ya apa ben nyak jak adi papak kaya ni. Kan lengan Bataro niko nge. Jani ada nyat lah jet ni kasulat lah. Nge. Awang. Tuago. Sangkalo gede tuago. Kemudian segala Bisa uyut jet ya. uyut kagian. Sebilang mekerjang meceledut. Cek dupo dua ni. Oh nyah hatin je. Nyak tu jet sulat. Oh yen ni kadang nyulut jet kagian dari ni. Pun jet ya. Lo yang jet tu sulat. Mekelat tengkol tu. Ngawak bisi ngaji memada sang yang widi cai ngaji kerangsuk kan. Pun, wah. Yang tamu kau jadi pang benar bisa bahasa halus. Mengenap yang halus bapak bupati daerah tingkat 2. Arif. Iya. Warga Jogor.
yang milu kan cai. Biasa kok rau hong kita. Ini mengajak jelema kaku sing bisa mekenah yen muni kekop karyan lah jani banyak bakti mekejang sing ada kacedok bakti di kepuri jani bener rumah sat cai lima kenebot kenawan lah. Iki sang nako cikno tetaring sampun banyak kalunguh cokor dewo jadi ngaturan ayah. Nah coba nah disubane jadi kini gelang idih kin cai dan bener kangin kau ada banyak gaya apa patutnya bang apa patutnya siapa bang melah nah nang pendingan sih di jabol yusan di luar lah hawi jangan Kandron para sida keni antuk cokori dewa ngiling yang dewek titiak. Nah, pamanah. Sapinget rasa gelah, yen sing peleban gelah. Yang kau. Weh! Sar, amah. Jangan mojok. Cara nyicipin betim lah izinnya kuah-kuah. Kok nak kini? Apa kejongkokin? Jongkoknya nak tangkil mudiangan. Tangkil kennya. Di dua gong. Bekak di dua gong. Ken peka dua gong. Dole. Kamannya kikin carendut. Ini. Kawan, niki Haji Bupati. Ni parah kan ni jak lemo. Oh iya, ibu nak kita kangen makau. Jelemo. Paman, nyambung ni mare atur pamane. Yen sing peleban gelah disubuh ingat-ingatan lah. Gelah nu cerek ni malu lah ni paman pepes mai yen sing peleban gelah paman uli pedukuan Pandan Sari. Oh, terus saja. Oh, Bapak udah di Pandan Sari. Nih apa tadi nih, Pak? Ini somah paman nih. Nugra. Cokori dewa beci kang mati kayang ngaksi dewek di tiang. Dong antas puniki somah di tiang nugra. Penyeruan somah di tiang sampun langkung ring kalih dasa warsa ngaon. Mati kurang bapone. Duang dasut tiban mekelon mati. Lebih. Ya. Apa kesiapan? Jadi kedek kenyang nak ke? Nugra. Nenten keni antuk cokori dewa ngilingin. Mengen. Penyeruan pianak di tiang ratu kekali. Di marah gelah ingat tugas gelah nu cerek bidan paman mai tangkil iya ni ajak paman niki nane nunjuk kejak di tiang. Ya, dan ni bawa moni tu ben cegek pesan panah kemanan. Panah kok kedungoni, Pak. Aduh, Sa. Yang mune jegek panah ni. Kengkeng ye jegek kurang bapo lah. Jegek kurang bapo. Nek makedua nuras koban emeh. Oh, Bapak cara memel ni kan. Di tiang kuantan ratu duaku. Daging banget di tiang nunas pangampura ring linggih cokori dewa. Duaning tangkil di tiang kanten waluya di tiang purun para sangga ring linggih cokori dewa. Doning nenten wenten putusan ngenikain di tiang ayah. Di tiang ngurunang sikian iling di tiang nunas wecan ide raja doate betara lugro ajin cokori dewa. Iling urip di tiang satma keide ngerupayang di tiang dados jatma. Wenten cokori dewa megatra ngewangun yatnya ring pemerajaan agung. Yaden Sumatera di tiang kulih galah maturan pinaka pangwales suwecan itu naki lengsir punika awanan di tiang murunang tikian
Lobo manahe mangdo pulih ngayah. Baktinipun Bapak Dukuh. Boleh bener sing ada tari apa? Apa? Yen kita je rasa mau pelengak gelah ningah atur bapa mabading gelah widih pangampura ken Sampunang kantor. Yen mawe nang kita paman bareng rasa yen paman nawang gelah wi muda ya diasun jejelak lah bekelih ke walek kenah lah nu cerik pesan paman ngewangun karya gede lah nas kendi jak sapu ke dampak lah ken ada ni bapa di Panam Sari Kang Wang sing ada utusan apa nyak bapa satangkil nu tetak batin paman apa kaden bagi yang kena landang punika pikayune Darahang kena sana becik. sangkaning ning manah di tiang nangkil kawanan di tiang nenten malih tunas bekas riye tangkil di tiang kesarengin nantuk penyerwane iling di tiang ring suwecani de Raja Bedara nah tuh bapak mantu bapak mangkin Cokuri Dewa sumundi nato ngiling ngamel jakat iki bakti kelawan loban manah di tiang separi sendanan di tiang mangdo kantun rajak baktin dipun kepuri ring linggih Cokuri Dewa menawi kantos putra putun Cokuri Dewa kepungkur weka bangkete bapak man nggih kena pamane kengken nanti mesti cetok raos keto kan gelah sampunang salin arsa kengken kanton kadinu gelang pangebaktin di tiang ring Cokuri Dewa kengken po kengken sesore namale bos-bos di tiang pacang nunas mapamit ratu Bet pian barang mulai. wah sajan paman di tiang yen kita marah rasa bangga kena gelah mencelega kan ken atur paman ken parilaksanan paman kalsida ngencepang batin pamane kalajak gelah dini dipuri ngamung karyan gelah bareng ningkahang karyan gelah mapan gelah ceraos gelah mareng gelah keluar muda pesan jadi membalik lah di paman kal metulak kemo ke pondok kengken sujati mirip paman salah tampi ken mungkin gelah ni mare sampunang riyen Cokuri Dewa salin arsa ring atur di tiang lobo kantun manah di tiang nyambungang baktin di tiang mangda sida ketemu ring suwecan saking ida Raja Dewata kantos Cokuri Dewa man Cokuri Dewa pawikan di tiang sampun medewek tuwa yaden di tiang ayah ring puri karya nabi sida antuk di tiang ambil di tiang banget ngardinin linggih Cokuri Dewa kaon menawi wenten wang jero parakan pengayah yosan di tiang kanten nenten ngambil karya iling di tiang abotin Cokuri Dewa sejabun nunas jatuh nabi laris karyan di tiange sampunang sumeneo pun kengken yaden nenten di tiang puniki penyeruane pinaka serana penyambung bakti di tiang ayah mana da jaja Ini dia. mudiang sing bani ida suweja apa patut angon ngewales pinaka aturan sejabo bakti manah di tiang sapuniki Ratu Agong nah yang kita jaglah teman gelah paman ya diasun paman sing bakat ajak lah dini banyak kala dadonya paman kang ngiring gelah dini apa kadang rasa benar ipun ngentosin bakti di tiang yang kita terima gelah atur paman semalika mungkin yang durung putus yatnyan Cokuri Dewa pengayangipun jenak ngayah ring puri kantos pengeremak yatnya dewene Bang Patus pun tuning ring pondok di tiang newek suwung raris sareng meket ketiga ayah ring puri kantos puput karya wenten duwen Cokuri Dewa bawi alit asiki dapeten di tiang telah dipun dical layak mekentau yang kita jaman paman teman lah Iya. paman sing idang pepanah dini dan kita berkenal lah wonten banget pinunah di tiang ring Cokuri Dewa penyeruan dusun jatma gunung tambet di kelangkung-langkung Ratu Agung Sana orang tuh durung bisa nanenipun nangkil nentenipun uning ring tato titi keramaning ayah-ayah ring puri mangdo nenten sangkaning sisip kirang langkung pemargi yate aturipun ring Cokuri Dewa
netunat tiang lung ring puput ipune Ledang Cokori Dewa ngeni kain. Ya nunuk tuh bapak sing anak bapak ngelandangan. Nu ada penyeruan liu, na lingsir-lingsir dini kang ngamong ya ada. Ini parak-parak kang ngajin. Nunuk tuh cak, dah paman sang saya aja kalian aja ya. Cokori Dewa nuwe enang ring dijauh patut Presida kangkat ipun ngayah ledang, ditah ipun inggih. Pengidik lakin paman dejak mencelik paman mekatnya. Ke perantan yang malu, nak jauh pejalan paman apa ada. Nyadio hati kira ke malu. paico, nanti jada dua. Jadi bapak subuh ngatur ngadi dini ngayah. Awake nawang subuh uling setepak batan waton ngayah. Unduk kang adi pangdo beleh in patut tuturin glemekin do jangka. Kan kok jang bakal nguduk engko. Inggih, Murah perantan yang malu. Maluna. Sing nyanang jejah. Walau dong ngawang kita cara jumah menek tuun cebar cebur sing ngawang unduk ida tunasin do beli jak dua takone. Ya walaupun pengidik dia di subane puput karyan itu nih. Alih tiang main. Cara atur bapo maroken ida sing bapo nangkil mai sing sambelang sud pangremakan bapo Jangan aja kamu apa. Nah ini Yang apa? kasih anau. Nang udah jak totor ama apa yang dadi ben ya dini pangaya. Nggih. Murah apa cak kalian ya mau. Oke, tua ai bos. Akan kedut dia yo nai. Menjadi Ale ngudiang ato ngos tugas. tugas liu ada kuangan nyait ke ada ngai sangan ngai jajo mekenap ada di kene. Nabi. Yang kita dia nak blok orang orang. Nah bareng-bareng. Oh, Nabi. Mai. Terus aden jaga bawa. Thank you.